MLA Dorsing Rong Hangaphan 24 plus asong pen lamwai ki pithu. Ingdeng sir ke Howard ke hat college Karbi student fresher come social meet ke padupon. COVID-19 certificate abiti bengarlu ludlongle. Kardom Karbi prem tamlong penili thare sarnong klaranse non berdang ton pen arjita. Song in koira please se a song a chief convener roton terang a hin pen MLA Dorsing Ronghang pherangke mai ke pado hut song in koira please se a song a phan ki jong pon data puthak lamwai ki pitho birta kat ni sam long birda nang pale ke damtang arni inut of sami pen phun ka ching ki puthak ka thang plup aphit MLA Dorsing Ronghang la pen ari sang ho tu ma hin pen pherangke mai ke pado pon hut song in koira please se a song a phan ki jong pon det aputhak song in koira please se a chief convener roton terang a hin pen ning kang sam se chipakla la pen ke ni krep huang bong jong si song in koira please se a song a phan dianang chuhang he plote kachi song padu ponji la pen kachi song a hur kopini ka siksak do kok plote alang litum si atai chi enang ji pusi ningje MLA akai Dorsing Ronghang la pen ke non MSC ta alang li chibo la pen ke alang li LSCB chairman alang li dilitum che song bom asong japo tu maphan lam thena karbok taba puthak dilitum ahin pen pin repom lo la pen ke la so puthak pinianian da dilitum alang li la pen ke kapre ka tuman la sona personal la sona be Sinili chuniri kang tung mate ki sodapen ka pinren kang tung alama bagala lo je Dorsing Ronghang laben ka alang li risang ho tum lason la thek jai thabarat media theng lo dam pen soi thabarat da ke nili tum chedon thek thek lapen ke la so puthang nili tum pinren pon lo lapen ke la so puthak song ko raplia tum phan dia chuhang nanji lapen ke la jongsi ke song puthak alang li lam thek jai alang li methang alam aota dur alam potla rata thing no clarification ka chipielo nilito mafanang pong nang job competed nang je potlo la si alang li pan pinrem pamilo lapen ke la so puthak prab jilben ni tarik ke phong bong jong si dia nang chuang he plote nitum series of program dengi lapen ke la so putha jong si ko pini do kok plote alang litum si la ke adai che nang ji Howard Kehat Higher Secondary School Pathua Klamlong Howard Kehat College Karbi Student Union ahin pen patir pipon sipini Howard Kehat College along akimi lochar lidunari soijang atuma phan aningkan wangason thak-thaksi kangthum karni mate ingdeng kresir kep Karbi Student Fresher kam social meet mesen pen ke pamon pon berta pherangke Rajiv Bepen berta nangpale Ingdeng sir kep Howard Kehat College Karbi Student Fresher kam social meet ada porphai troxia por malompen Howard Kehat College KSU lama meipu babu sing topi pen ke pangjar pon aphit anarlo porphai krenia porpen alang lipen kachari pon amayalong maike phalam the lapen alohi kapachini Howard Kehat College Karbi Student Union General Secretary je songterang pensi apor enlo alui sar poman pen Karbi Autonomous Council em khonsing rongpi chetongdu lapen Karbi lo Charlie asong meipu Samson Teron Howard Kehat VDC Chairman Billy Soning Team KCS Central Committee pen Nogen Terang KCS Howard Kehat Jona Meipu Rohin Terang lapen Howard Kehat College along teaching staff lapen non teaching staff atum pen chengdok mayalong penang an thegre seratum chetong duringti Anparta Thong Nokbe College Student Union Rukasen College Student Union lapen Howard Kehat Higher Secondary Student atum tachetong dunsi RD mayalong bidon Freshers to Mahansta mainly in Benjamin, Langli the one, CBS below, Charlie Akron, Tang Tegiatan. And the college, Arakat College Magananda, recognize Kalila.
council ben bori bom lo ke bang ya por chu daprang bola so kan ke dak student senior to manda do alang to manda di alang le college kisung to boy do am stan ke bang ya por chu thampom mom na ke akime kaman ke dithu kolang puisi ke koi vaccine ke ne bang do jailang si vaccine alam stamina li lalu machuning rikang lo kicipi tang lo machuning rigala pulo je kicipi pe do manale tum nang than non ikha pulo hala kicipi pe tum han tege cipida prangno budani li alang le thon chuning ri lo lason tak taksi nang le tum channel amai no manili chuning ri tu ananda Karbi tum kicipi pe aran kicipi pe apai 2 lakh si dok tum lo nikani ni benchilo di hala bang nili thaning tum je vaccine ebong along pen ke bang ke facility kichi bur ta na bang ke ta chieda achi chi mat nili dum ta nili vaccine ke na nili ta bang ke kan rapel lo itu kado ko bata ke lalu aben kisuman tum bulo je ki bochi akrong na sa sikha dai te nikani ni afrang ben en era dengan na pregnancy tum man do ki bochi akrong na lang ni ke do lo sila haila mangeri cobaila ginang ne hai bang ke vig nang ne litumla bang doktor atong scientist atong texer reser atong si keseng vaccine la no an ke asam long ta putti hini amni to gpl but all over india ke 100 crores abang ko atong dgp bang ke parelo alang litum ke thank kile litum te la ke pre tan ke gpp bang ke chokchi bosini le Jadi pasal kita nilihin bersama nak cintong nanti estimate pet nili lah kira ini lah so lo cari hari so jangan tu mau nak kita long balang itu balik lam lo lah so kacip pacoy lo pendiri tapi ni orang par lo tapi nili estimate pet lah itu kan kacuning ni kan ke lah hello ini tu pining abang ke hajar ni puno Karbi yang long abang ke college no admission na percentage bang students dopi ko oi phir tami da bang ke itu kastadi ni akedan Karbi long ka ningkan wang bang ke college dopi ka students kirinangan pining bang ka students dopi ka college kirinangan lagi sime reason lagi covid-19 lalu pulutan ke itu mas students dopi polo ningkan wang bang ke 5% sabidet hala bang litum katar lipni akedan so hala da bang litum ko isi preliminary jong siwa itu langdam proof ben langdam lo pulutan ke la bang ke itu students atau bang ke pining bang jasi metek exam bang government tu pen evaluation system pen kapi porta hai usi nili tu pata la student man pulo pening bang kenang le tu non admission tangen lo masih le tu dak kijun lo palila nile tu nali tu ban dak akimi itu family long college long ne bang tu dak kimi member to usi nange denglo seta nangli tu ban le tu nange japon kantung na chu report kantung le lo nangli tu lo kache lang malu ka puriya bang le tu opportunity nangi athe la puso da covid evaluation system bang next exam avida tai lang process students ke bang putin tame class bang ke attendance bang ke more than 80% na tum class attend nangi la pen notes ka to kawe amukha anu college long assistant professor to menanglo the head of department le do puno najar le puno alang le tum pen same mesen la so notes or bang ke suggestion pen lang tum mc lang tum lo ka chi poriye bang ke tarni bang diu la bang ke daily routine ason chi salam students lo charni ne kenang pat kusi pila bang somai long jasimet pen lin pen lam jaika Forlen along le alam kia puthak phuluni ara tumpini arnianta aho kakang sai long lela lason si phuluni pietsia thengnu along le adima longanta karlitang kurna bea kaya hut ki pi along le adima longanta mla dorsing rong hangpen ame thang su pomen jibikok pusi karlitang kurna bea supen pherangke amaya longpen mla dorsing rong hanga phan chongpon Phuluni revenue circle ke parlo phuluni ahawar along forlen atober ke selam pomen pen penang an along le dun ring tilo longle kidun anam kilong jia phan revenue circle asa hemalong penang anatum ke longle apata kabe penajok longle pata ke selam jia phan anta ajok kong kabe apora hu jakong ke dopu kachipu atum along le kalipin adim along anta longle apata along amen chithap pirintilo lapusona por hut longle am phuve ke tumpen mla dorsing ronghang penta along le ave pin pen phuluni phc thengnu along le adim along asupomen jibiko কব বিচাৰিছিলোঁ মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ ককা দেউতা তথা মোৰ দেউতা আমুলৰ যিটো ফ'ৰ লাইনৰ যিটো সোমাই যোৱা মাটি সেই মাটিডোখৰ আমাৰ তেখেত মাননীয় দৰসিং ৰংহাং দেৱৰ তেখেতৰ ল'ৰা নামত
এই মাটি পৰিমাণটো নিজৰ ল'ৰাৰ নাম থৈ আমি নিজস্ব নিজৰ মাটি টকা আমি এটকাও চুব পোৱা নাই আনকি মই এইবোৰ টকা মই সঁচাকৈ মই আইনৰ মতে মই যিমানখিনি মাটি গৈছে সেই মাটি বিনিময় মই নিজস্ব হিচাপত মই পাব লাগিব সেইটো মোৰ খাটাং nili men lake sonjoy rongpi sita along le hem phu bangke nili pai men sito phu alang lige nili pai lo basapi timungpi lasi problem ke langdam polo issue ke kado eta same lo compensation long le lang la pen mani ga long le tum hek la puson lo son thak se nili tum along le sita me amen klang nun de son lo along le status bangke government along le pusik lang lo status bangke seta itum ahem pu len onar tumangke imana solong legen itum ha kuthi sara din min sikedu la ben potas seta medu la posin itum ke long le nama ba ati compensation atangka ke long nang jike itum a oddu right do itum deserve lage la posi sining du kolam alon itum dak local MSC lo mate MLA lo ake hai sar dorsing rong ha alangli do bomun hutsi non son alangli authority lo land settlement board long tame chairman lo la puson hut phuluni ha war long la puson issues doret la compensation la ma putha la for land atowar long long ki dun la ma putha ke nindu kolam lo asi ne high authorities aphan tuliram rohang CM sar phanda chuningri lo la so putha na intervene dunji aphan la pen kemission initiative la pen action ke NG aphan la pen la ke hai dorsing rohang phan stame chuningri lo la hai lama putha ka bangke prap jin pen isi mission solution inang solution ulai nang ko patlang nang ko la pen ladak la kado be for lane along kidum along le ahem phutum anstami chelong lap nang ko chelong nang ji ateng chelong nang ko lalo nili kachuning ri kang tum ke akhe ningkan si soselo la hai lama putha kala ongdung tum tame chong hong prong lo mantu si compensation long kuma akhe highway la ke kenang sot kado beta chela ji na selong le ke four lane construction along ke nitna thamke dunde kenang la ke towar semar pono kado beta use po seta juntu nitumda long lege boyon si ke kono polote momo tame chelong lelo la posi compensation ke nituma right do chelong nang si la si reservation alam puno ba thengpi theng prang alam punon opiman nilitum ke kondun halai hoya nam ke nitum chelong do nang lalo la si kota hai hoita la hai lo nane tuma long le ko ano ke du nike kon bikhano more or less kota hini neson ke government and pinchong del he long list ta bang government bosi pinchong del nane tum ke mithang ke do he madi ma long long le ma residential la hela kota la hela la lo lama ke kon po be li pi step lo deng poni nitum ini legally mathadam polon athe nitum illegal claim kle lasi legal process sidam po nitum case dami pi nang kokbo paten arona teng pen nitum chingsai nang kokbo but song nang kokbo nili chot kalilo la dake to ana bangku bangki lai teket tum an bangki nitum isi kosana puji ho group pen collectively nitum chingrum po la pen chisong Dorsing Ronghang MLA ki khibama porahun lapen land and revenue chairman ki khibama porahun ame thang awra phan longle alam kialong kelang pidunang jia bang phua bangsi longle alam kialong amen iklang dungdon nga puthak phuluni arat atum pen MLA Dorsing Ronghang aphan ning duk che paklang ponoti Pini la solong kaduga be ke chetong longle phelang amu ko piposin nili ning yenang kongma lake isi ning dugalam nili phusar mate nilipu corona be nilipu laso arepi laso ajakong nilitum mithang lana dake rat phan phulni rat phan ke chinghon PHC high school stadium harmon club lamps lapen aku industry phan ke pi lan ke chinghon penang bong alangli phan amen ke nili nilning doet lasila nilitum long le PHC atheng no nilitum thang lana dake
medi puta kuri long le dalo lasi laso pen non la phurle nang le lo pu nang par lo pu pen alang li so po mi thang amen pen alang li je thap tholu lasi MLA sir dorsing rong hang asupu alang li hin bensi asupu men bensi la nilitum PSC thengno puthak along le amen thap tholu lasi nilitum nili hello nilitum along le hello ahok pet lasi ladak phuluni rat tumsi kalima kalang ma puke kumatsi ahok pet along le ahem phuma ke rat tumsi nang thani lasi nili hello ahok pet lasi ningdu kolam nili la so tangka mage nili long letik lapen long letik nili la bage ninging samsi la bage nili long vek nei aron ting ben kan manil long le puriman gidun kana kotha magedun kana lusa magedun la so ting ben inside dak white dak par sap ben sinili la so alam bage nili phan along le nam long vek nei la sinili ningdu kalam la sila an thamsi kado be sulang do arar bhan nili suri suri akardom nali tumle kalima kalang ma kumasi ahok per bang donglong nai ma along le amalik ahok per bang donglong nai ma ahok pet kalima si laso tangka along le nam apuriman long nai ma nali tum ling sai no lasi laso mong ben kladak pen chingwai chingsai pen niliphan nang ne be sang ho pu pen nang pulo tang de nili ki koi krede ji thangnat alamawe athen la soprang niliphan pilo information nang arju ji dat la ke kurna be sor along le pu nang liram the si bang narju nai la sonang arju ji der pasi nili pini arni kupi pasi rat atheng no nili kar jamang ko la sining dugla non malam sopor phan birta mongton pasina Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Opticare, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस नाली तुम आजो फिलो दवाई दारू किलो कसिक साक दोमा दो पुलो तांगते नॉन पेन के माथा नांग निलो आलोन मेडिकल स्टोर के चेंगसी कार्बियांग बोंग पेन कांपुचेंग फार्मेसी लबांग सो फार्मेसी लाके 24/7 इंग पुलो लपेन आजादा दवाई ले नांग जी सिता लदाक लोंगपोन एक जी लपेन किलोंग लिया दवाई नांग जी पुलोते ऑर्डर पिकांग लोते प्राप्जिन पेन लोंगपोन एक जी Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nali Tumta Humri Ignon. An Sose Kachini Jiapan la Abel Kipia number along Humri Iktame. Dihinamo Pit Puthot Birtalong Wangthiglo. COVID-19 certificate abete bengarlu pinipen ludong lelo Karbenglong district deputy commissioner pensi laso lamtoy bipon lead district bank manager lamtoy pen Karbenglong olong kido ana bengarlu pinipen COVID-19 vaccine kachipi yang thekalu avete ludong lelo laso lamtoy Karbenglong district deputy commissioner pen lead bank aphan lamtoy kipia tengsi pini Difu SBI branch along COVID-19 vaccine kachipi yang thek alu do obe kelang patini COVID-19 vaccination certificate kawe abang phupang phi atum beng arlo padamlong lepusi pirta longdon Athletic Federations of India pen nonangke leji ningkan surini rangkoirani aningkan arkwachiklo niphai krep hoarni Kohima Nagaland along Phokebra Truck National Cross Country Championship kachipate kapado ji along Assam Athletic Association penta
kachipati dunjia phan kedam tang ma jong achiklo bhom kuruni phai krisir ke pani kangwai ponalong Karbi Anglong athletic penta bangkre sietum chipalong dunrikti Assam Athletic Association penta Athletic Federations of India pen ingdeng phokebra trok national cross country championship kachipati kapatu chialong kachipati dunjia phan malay birwi khetri kamrup along ke kat kang tanganok pepu lapen anok pp atuma phan kangwai pon padu lasolong Karbi Anglong Athletic penta bang inkoira trok atum kachipati dunang bong pen bang kresia tum apuna chak chipon dun ring tisi ingdeng phokebra trok national cross country championship kachipati kapadu chialong kachipati dunjia phan apuna chak chipalong dun ring ti Karbi Anglong pen bang kresia tum ingdeng phokebra trok national cross country championship kachipati kapadu chialong kachipati dunjia tum lake sami Lily Phangchupi first position in women selected for national Miss Sangmir Teronpi first position in under 18 girls selected for national Mr. Harmon Timung second position in under 16 boys selected for national Miss Kajir Milikpi third position in women selected for national Miss Martina Teronpi third position in under 18 girls substitute for national Mr. Sarkiri Rongpi third position in under 18 boys substitute for national Miss Lina Hansipi selected for national Mr. Bikas Thengal selected for national Mr. Dipankar Borwa selected for national Mr. Son Ingti selected for national Prakash Chetri selected for national Laso kachipati kangwai ponalong Karbi Anglong team pen Hello kachipati along Kimi Himata Sakuts Mr. Nippon Das pen kachipati at Dumaphan Pachinipon Hawar kehat constituency lapan lang pher constituency ang bong samugure hitia dong chomna lang roi ki kap jia phan pura ningkaning koi su se ki kim kerang ke patangun ia dolong ke patang jia phan puthot SOPD scheme pen hawar kehat constituency lapan lang pher constituency tum chelang si long e ke sompona berta pherang ke Rajiv pen berta nang pele Hawar kehat lapen lang pher constituency awra tum para harai ke chikka pa ningkaning koi su se apra pen ki kim kerang kapatang unia tolong puthot hawar kehat constituency lapen lang pher constituency tumang bong chelang si ki king kapatang chi phanpura SOPD scheme pen long ikiso pinpur me Karbi Anglong Thomas Council long ESDC chariba mohuchi laso aro atha ki thirthi badon ki kim chi phanpura saikedeng pangchenglo ESDC sarkar hutke patang uni dera chok puthot Kongres Sorkar Kacharia Hutan Laso Dorong Patang Nidelo Laso Jok Radatum Nadat Angbong Kachika Pan Penang Anak Kasiksak Nang Dulu Lahai Kasiksak Pen Kapajok Jia Panpura Hawar Kehat Constituency Lapen Lang Pher Constituency Atum Angbong Chilangsi Puthot Chomna Aroy Athak Atolong SOPD Scheme Kem Kapatang Jia Panpura Mati Jong Ni Pai Inkoira Hini Arni Hawar Kehat Constituency IMAC Mate Karbi Anglong Thomas Council EM Khonsing Rongpi Lapen Lang pher constituency IMAC Ramsing Timung pen chenglok penang an ke thike ding tum chetong dun lang pher pen rahat ke chelenga dolong di patang te ding tiglo si nilitum nadak itum council pen sab chapatir bi konsi ke patange khan morilo lapen ke labang so akam nitum keklo joni rai bengang bom patang de po patang ra khan labang hanover ko ঠিক আছে rat dopik muluk dopik lapen ke cheleng sik sakpik pen lalang roi long da penangan amani tongge langjang plung di dang ang to langjang lo da la dolong bang ta subway bridge bunai na hai subway bridge ta helo tu elo si ni ditum sarkar ar pulo lage lai ke sama nahi ke afran sarkar do no dalo tanon ditum lasi laso kamang patang po ditum CM sa kaida ningje bong BJP atum bata tim Karbi Anglong ke se leke chak bang de karki de ya si bang ke chak elo de ma ala MLA election si sara bang ningje kang lo te litona patang bi bo asi ke chak lo pini me karki pangseng lo ala so se karki gela bang ke chiklioni rai be si laso kongres sarkar hutsi tame laso dolong patang ne derno lapen laso dolong scheme ke NRCPR scheme pen si laso dolong ke sanction itu kita me laso ningkan
koi thong ke patangun edet ada ni si puthot belek akaprek kontraktor tho man PC hala so kontraktor bangsa patangun edet lo pen kontraktor ta apam nam jilo ba pene ke su chelong ben masih alang ke jom jawai jilo lasi puthot laso project abang nilitum abang BJP sarkar abang laso NLCPR project pen cancel si non ke SOPD scheme pen si laso dolong puthot kedeng kontulo lasi non pini laso dolong ningkan hongkep bagdo rat atum langpera rat pen haragat homosti rat atum kisung keceleng atawar kave adone penang kisung dolo lasi laso kisung prap jinpen pajok dia pam lasi ni tum la ciklu jon yang boh Januari pen Februari ciklu dak lasua dolong patang jaji ansi ni litum ta borilo Pini berita kele ponsi kang tonik lo do me thak me kurbang thu